Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Watukufu na mkaribu hawinji na mkaribu barinji ambavi vanu bari mrongozeni mbavi reza ya siasa reza usoana na mkaribu hawinji ngari mlindao ni hawinji Mwasulibani. Bon, ngarandi sao ujovenya halata rijabwa komori rimrongozeni rimlamweni rimwambieni hariho siasa yandisa hari komori ngabo siasa hari ngabo parti za juu hazifanyao kampani yeba mkomori leo zemo zahahe ujoka uzirenga wizo ya ziro barini hauga jorumishia hauka mkomori hamba ukana bwedzima kalikuwa za mruhaili bwedzima kalikuwa za mruhaili yekaya mkomori na ankili yekaya mkomori na upweza mato yekaya mkomori ngwanzo zenjema za mkomori za hekomori yekangwanzo ya development hekomori yemo ya hahe ya zalo ya jua ya ihundra ya ngwao kana bwedzima kalikuwa za mruhaili yawe komori ngasina yakini ukangejoka haju janyora bwedzima kalikuwa za mruhaili kena ukiri ribire bahani bwadzima rilanguhe rizingamanyihe riyebari nirinwe dirika uheri wabire tena bwedzima kalikuwa za mruhaili wanama ketina ani ketina mahutaji ya diplomu simpaka ukale diplomu kume hau doktora hau tijindi nge ujue ukaya bwedzima lokalikuwa za mruhaili yemweyo itosheza haini mwanadamu ulo na ankili iyo siasa ya kamili soti pia si wakomori rieshi haruma tabu haruma ye mahamfukare ya vira honda basa ye mahamfukare iyo adwamba miranda ruanus rieshi haruma tabu rilili deziwa ribalaziwa nuandu ikaubidi wastehi ye masitoyen wastehi ye population dahi wasubuti wahimi wambia population kaya ye kaka mjaja ngazijofanyiwa nano bwahamba kaka mjaja ngazijofanyiwa wafanya ze asisamvu wafanya ze referendum hamvu wafanya ze voti hamvu hati president hamvu izo zote pia zilikundu pendant 6 ans et demi afikiri siasa inu kefenywa ili wandu wajua votewa arumwe ye 7 ans ijoka utimu ya 2024 bahinga tijabanu ni mwambia nyuka bwa komori na mbuwe mato barali kume tirali kume na mbuwe mato barali 20 tira 20 rali 20 leza fayimru
Rashirini zitona haya, ralishirini zitona adabu, ralishirini zitona programu kazi na maana. No ralishirini wizo zilona zafanywa programu ziwono haya zirumishi hao kitaratibu, hizo zihana faida. Donc rashirini tirashirini ça dépend heli zirumiao kweli ngapo parti Komori zinji ngamjuta mnabie SRC wawoti da woti pia no haini nyungu ikawo waikaze maele yohuba bomwanama mruka ikaiziza tena SRC yode nyungu yari nasa raunjilo wandu ranja hula tabuni rendo juseba elerisise bonti ratujwa hula ya hundi haba pia ida mwandaya yeserse yo sawa ne nyungu ikao kuihulu ukahamba balange jo kupishia jungu ngojo pishia maile upishia nrovi haini wakati wakazamba nsambu ngetongo huba wakazamba mongo ngetongo huba wakazamba tsohole bahimrika habali yo de ser subhanu ya honda njache banikenti ndo mrogozani ne mwambiani ukaya bala kodikaza na kodikaza no ngarongo shingazi jasha hatu haini nyungu mndu ya ihula yanza yarumie haini wakaza mojiho songo kubiyo nyungu ni hula yabwe nyungu yo sinjema yo ya upama jamro basi yo ya upama jamro basi yo ya upisha chai basi SRC hanyinyo nebaki yabo ido basi ne SRC shaye Mkomori katsubidi alinde bwake mndu ya jafanye siasa nous ati voter SRC peu importe où je présente peu importe haini où je présente harmo SRC peu importe haini où je présente harmo Orange kamtina bezoe ya wandu waje wa munjilieni wa mwabiani ukaya wanadamu wa ili ketubili wavotewa jabo ikao kenganyi muhanyu kamtina bezoe mdu ya jamwa biani ukaya ya nyungu yinu ngabisoma ile mtikaze kamtina bezoe wawa ulopani ulone nyungu waho wayihula warumia hadani ya hunasa wa unjilo wandu matujwa hula na shahulagisho shashibi pia warudi wa irumia kababili wa unjilo wandu wapihemba izantambu wandu watujwa hula warudi wa irumia kadararu wapihemba mhogo yeda mwandaya wandu watujwa hula abo kutulida mraja hambe ukana utirumia nyungu yotena kutulinda mru wa politiki kutulinda mrulo na doktora kutulinda mrulo na master de hautijihindi za politiki ya jahabe ukana utipishie harmo nyungu hiyo na nyungu hiyo yo de serse yeserse izonra bonduvu za mnasani maha zarina sa sontipia hata nabasa yabonge abole wotika ujabanje ni mwambie ukana wandu parti mbili ketsubili mwana Mkomori wakifava haya muona haya uanzo nti hahe hawadabu na mastei wanzo shewa shahahe uhifadhi ya nasio ya hahe kejabidi wandu wa ili mtu watia fikirani kukabala uongwa uharuma siasa deserse ne Orange wawe itsobidi watu wa maplakari wabalwa hata udhukurulwa keja tobidi wadhukurulwa
Shabandi ya yabo nga mwono baiza waruze heya sijije na jezi heya zirandanda banu ola hashanji ha ushanji rikubali bwakiki ka ushanji rikubali ya ushanji washanji kwamba ushanji rikubali ka ushanji chabwe ka ushanji bakwadi ngoni ulile turwe haho riwane kengo jo supporte riwane ka kweli ngojo kama mwana wa Kikomori wakifadha haya uono haya ekengo jo fanyeza Kikomori ekakujela wankwa post harmo gouvernement yabwe kale o bokiki ngono haya nizwazani yafanya yone manale ofanya afati do kalima warenga ufanyo siasa ya haho ngeteleza mwana mrajina harumwe orange ya tukhus uti wa famille teneza mwana mrajina uti wa he famille haho ya tukhus yo de parti ya he orange she parti ya he CRC tutotsaha ni shie mwanadamu yatonji harumwa mji ya behari nguifanyo siasa kahari ya rensiwa yafanye serse siasa no na mreti ba hakika yodo wakati joka kubali kam Komori kwanza tabu mkomori kwanza tabu mkomori kana kaono haya hata yodo wakati joka kubali iyo ndo wakati toka kubali nanda bole wo ni wono wandu wajaharu mayeze rezo sosio zinu wajao defande amwishiendu hadi wa defande u azali ha hunrumatso hede harumaze media hamba ukana ya problemu ilo maore ilatia hangu ilati mitile njoka ujere wala nja parosinya ukaya ho wana lokomori wasisiwa en flagrant délit hakazayo en flagrant délit yebo azali wakatoka haba en flagrant délit wala kuanza urambia hindi ukalo monde tourner vers nous ani monde entier ngaliao kejabidi makwe fanye heliyo ntina paro ikubali parce que ye dunia ngerangaliao wakati naishie mwe hiyo ça c'est pas un homme, oui je le répète, c'est pas un homme défend ses intérêts peu importe les circonstances. Il vient pas nous dire que va nous envoyer non e kazi jaza helilo e kazi jandongoza ukaudailia ye nation yo kama jaha secret kuna ujaurambia ukaya leo kuna ujideclare en public wabenga we d'accord ya ye playa makro ya umbushi wa shanga we d'accord mwende mwa hadisi aklo mwende mwa hadisi haruma en plus en France chaboti lo hanyu en France nje Faransa nje zozoni mhadisi mfanye magui mhadisi mwa Bernardo fanya sharti declare kazo kwa linga zifanyao ngwa mwanadamu mnafiki mwanadamu utwa assume azalika ja assume harumaze media shahatia wanasha. Il était comme un homme abattu. Il était comme un homme qui avait la fièvre quand il parlait de Mayotte. Il faisait des passe-passe. Il n'était pas direct. Là, j'avais compris que il a bougé à Paris, il y a dit Totoroni, il a fait contre Zahena Macron, Ukaya, na Bozambandro. Valaranzi halenga mwabeha unogari wa accepteu. Shanga mwabeha udukuni na mtokoti mtofanya hiliyo. Ça c'est pas un homme, c'est pas l'homme qui va défendre les Comores. Et je souligne ça.
Il n'y a pas, ça n'existe pas une petite nation. Une nation est une nation. Comme ça n'existe pas un petit président. Et comme vous avez dit ici, ou quand un petit président, quand on a déposé, il y a une candidature. Ou comment on a dit Azali a imposé ni ye candidature ya ya hemanahe. Habazi Henry. Il a prouvé 1000 fois, il l'a répété, c'est ces mots, ses propres mots, qui ne fait pas le poids. Il ne fait pas le poids. Il l'a dit. Il l'a dit. Que Katina Ani, Kanaushida dit mesurer. Je ne peux pas me mesurer avec Macron, le président de la France. C'est quoi une nation? Il n'y a pas de petite nation. Il n'y a pas. Léon Tsujua, il y a politique et SRC du Kombeliani, il y a politique et Azala du Kombeliani, il y a politique et Fatih Manawa Azali, il y a du Kombeliani. Hata Djamambiani qui est l'homme de l'association, qui est l'homme qui peut diriger le Comore. Alors qu'il a dit lui-même qu'il ne fait pas le poids, qu'il est faible. Il s'est déclaré faible, c'est ces mots. Je suis en train de vous dire, c'est ces mots. Bien que je ne suis pas politicien, je n'ai pas besoin de l'être pour comprendre que cet homme qui vous emboucane, ça fait 7 ans, hein, qui vous a trahi de la pire manière, aujourd'hui, il essaye encore de vous avoir. Il essaye encore. J'ai compris qu'il essaye encore. Mais avec quelle crédibilité alors que lui-même, il s'est déclaré faible. Il s'est déclaré faible. Donc nous, aux Comores, on n'a que des femmes, on n'a pas des hommes, on n'a que des femmes là. On n'aura pas un homme qui peut bien mener les Comores en tant que président, pas qu'en tant qu'un petit homme qui se déclare petit homme, quelqu'un qui se déclare lui-même. Il l'a fait une fois, je croyais qu'il avait fait, qu'il n'avait pas fait exprès. Mais il l'a refait encore. Il a dit, on ne peut pas se mesurer avec la France. Écoute, si toi, tu ne fais pas le poids, mais dégage! Dégage! Donc, pour vous montrer que la seule chose qu'Azali a pu faire en venant à Paris pour soi-disant défendre les Comores par rapport à l'île de Mayotte, tout ce qu'il a réussi à faire, il nous a ridiculisés. Il nous a ridiculisés. Il a même pas, en fait, il a même pas honte. Il a même pas honte. De un, la France veut Mayotte. C'est lui qui veut Mayotte, c'est la France. La France veut renvoyer les gens, les Comoriens qui sont à Mayotte. En quoi, dans tout ça, en quoi Azali avait besoin de se déplacer et d'aller à Paris? Je crois que c'était le moment de recevoir. Ce n'est pas le moment de se déplacer. Mais, Hadji déplacé. Hadji déplacé parce que Hakan a raison, Zahahe. Pour défendre ses propres intérêts. Et ses intérêts, ce n'est pas plus que le bout de son nez. Parce qu'il s'en fout des Comores, il s'en fout du développement des Comores, il s'en fout des citoyens comoriens, il s'en fout de tout ça. Il y a Zamhafinisha, il y a Fikirayan Jorhoni Hahe. Donc, kana yeye soit ngurumo soit fatihu manahe de urumo.
Ils ont des amrafili shabahi. Il y en a qui disent oui, les gens qui sont là-bas, qui sont en France, pourquoi ils se lèvent tous les jours, ils font des manifs. Et ils dénoncent la France. Hein. Le dénonce, c'est pas parce qu'on est ici qu'on ne les dénonce pas. Bien sûr qu'on les dénonce. Nous, on est ici, mais on est réglo. On est arrivé, on s'est fait petit. On s'est fait petit. On suit leurs règles là, à la lettre, de A à Z. Quand je vais au travail, vous me voyez avec le fouloir? Quand je vais travailler, je suis obligée d'enlever le fouloir. Je l'enlève. Je ne suis pas chez moi. Donc pourquoi aujourd'hui, je vais prendre 1000 chemins pour dire que la France a volé Mayotte? Il l'a volé. Il a arraché cette île aux Comoriens. Je l'ai dit à haute voix et je le dirai. Il n'y a personne qui va m'empêcher de dire qu'on m'a volé mon île. Je m'en fous. Il y a des Maoris qui viennent là qui disent oui, oh, nous, on ne veut pas être Comoriens. Tu ne veux pas être Comorien? Vas-y, va t'installer en France. Va t'installer en France. Nous, on n'est pas là pour ta personne. On défend, nous aussi, nos 4 îles. C'est ça qu'on défend. S'il y a quelqu'un qui ne se sent pas bien aux Comores, eh bien, qu'il aille s'installer en France. Qu'il aille s'installer en France. Personne ne le dira non. Il peut le faire. Mais on ne peut pas donner notre île comme ça. Il peut renvoyer les Comoriens dans les 3 autres îles là. Il peut faire ce qu'il veut. Mais Mayotte restera France comorien. Comme nous, quand on vient en France, on sait qu'on est en France, mais on n'est pas Comore. On applique tout. Je vous dis moi-même. Je ne suis pas dans un grand bureau que je travaille, non. Je suis caissière, simple caissière. Et pourtant, en étant caissière, je ne peux même pas garder mon voile. Je ne peux même pas le garder. Je la lève sans faire des histoires. Donc quand la France vient aux Comores, il doit lui aussi respecter les Comoriens. Il doit respecter les Comoriens. Parce que c'est ainsi que ça doit se faire. Que ça se fait dans tous les pays. Que ça se fait dans tous les pays. C'est pas que Comores, partout. Tu me respectes dans mon pays, je te respecte dans ton pays. C'est comme ça. Maintenant, tu viens bafouer mon pays, je ne viens pas là me dire, je ne peux pas me mesurer à toi. Comment ça? C'est les mêmes fonctions. On a les mêmes fonctions. On est une nation à part entière. Soit on l'est, soit on ne l'est plus. Alors si on n'est pas une nation à part entière, eh bien soyons colonisés. Soyons colonisés, au moins on sait qu'on est colonisé. Mais si on est une nation à part entière, on est indépendant. Si on est indépendant, donc on est capable de mener à bien notre pays. C'est pas parce que dans ma maison, il n'y a pas tout le luxe qui est dans ta maison que je vais te permettre de prendre ma maison, de le gérer. C'est pas comme ça que ça se passe. Donc je vous dis ça pour juste vous souligner une chose. Cet homme, Azali Assoumani, s'est déclaré depuis l'année dernière. Il a encore frappé cette année comme quoi il n'est pas l'homme de la situation. Il est un petit président. Est-ce que les Comoriens, ils ont besoin d'un petit président? Au XXIe siècle, on a besoin d'un petit président. Y a-t-il pas des hommes dans ce pays?
diplômés ou pas, il n'y en a pas. Leo hii unanjoka uona kama Komori kweli yihanza butabifu. Skanza nimsulinie niyo, nimwambie nikaya pour le moment, je suis là ni pour défendre un tel parti ou quelqu'un. Je suis là juste pour défendre les Comores. Quels Comores? Ils n'ont pas besoin de CRS. Je ne sais pas CRC. Le CRC, c'est une marmite qui brûle tout ce que tu mets dedans. On n'en a pas besoin, débarrassez-nous de ça. Débarrassez-nous de ça. Et Zahous et Orange. Yekakweli warutadi. Warutadi. Yavongwa jo usutede mrumra jina yende. Rione kakweli ngwa jo supporte waone kaya on supporte tout pour que les Comores se développent. Parce qu'on ne peut pas faire confiance à quelqu'un qui a déjà tendu la main au criminel Azali Assoumani. Là, je vous ai tout dit et j'arrête là. Amnungo harwe sujet ya Hoana. Hoana hatu Marseille. Abasa inu keti ya Hoana hatu ba. Et sujet inu Gionziro swafi. Sikirengea wakati hata nijue heli. Maintenant ngio fragile. Ngio très délicat. Ngio tabou. Et pourtant ça devrait pas l'être. Et sujet Gionziro. Ngamjo essayer ni aborder sujet inu shanga ni mombe ni rans. Haini mrujone video inu. Ya haone sujet inu ya Hoana Marseille. Ya samihi haini kalima ikao. Ngamjo lambanai. Parce que ye hadisi yini toho. Ntujua. Ani ntujua na dise dababi nende dababi. Donc yini toho soif. Ye sujet yini toho ene sujet ya kusoana. Marseille wana hatua ulowa pia wanaume. Wana hatua Komori wanaume wa ulowa pia. Na bora mbangari jovanu rido hambaka ya mwalima ore nzuani. Bongani mwambia wana hatua wa maore wa ulowa wenji. Wakahulo wa wenjira hano wa hezisi wa zinrajina. Shabasa ijoa ngazija wa wangaria. Wana watu wa maore na ngazija. Siwa izozo zili. Ngwa ulowa uhawinji. Marseille. Ngebidi ruhunde. Ngari momboni. Ngari mtafadhalini. Rijuse. Womsutu wa hehadisinu. Ribuwe. Womsutu unu. Rizambe. Zijwa kushanji. Rizihundie solution. Yera ya hangu ngamjuhamba hindi. Martaba ikao riabalia ranzi Komori huja Faransa. Ye martaba yanu riabalia haunai, riabalia harashaka, riabalia hau tujimramba umavuto maya wa hoa baki Komori. Martaba ya riabalia ya jalewo ngaya ya ngamizao wana hatu. Razaya wasawalo wa kumbabi. Badia rawasuli hapo. Rawasuli harwe e darajayin. Reda hata BFM TV wariplace wahandani. Harumwan rikao do warenga ye hadisi ya he reglement de compte parce que ntina ujabanu ni mwambie ni ndrabo ni mwambie nika le drogue ne la tungesa o wana wanu wa ulana o sinde le drogue ba parce que haini kuwa ya Faransa ujohenda le drogue ngali kuziwao
haini go johambilwa quartier ila shiki wamji ula shiki wamji wentila na jaou non qu'on soit d'accord il y a les drogues il est des hata yema intellectuel wa huwa Tanganyika ngwa wanzao ze fikira za hao wali officialiser li walo toucher ze TVA. À quel point, pour vous dire à quel point les droits qu'on a tenu l'économie à Faransa il y muelewe kaloti le la tongesa wana wa ulo wao ela tongesa wana hatu wa ulana nao dabwikao wana hatu kwa tuwa hiwa huwa wakana maarifa ngiwenda warenga shonga hamadeshin kwa tuwa hiwa huwa wakana maarifa iho dihona kanza nje njaja banu na biemruka utihuze drogu yote amfera hangu njaja banu na biemruka ya drogu yo kaya tinjema tijao no misile joka ujije wakati kao timambianuka ya intellectuel wa huwa Faransa waunjiliana ngwa wanza walirande officiel ili ekonomia hao ijwa utene parce que yonde atende atongesa ekonomia hao itienne un peu debout maintenant après toutes ces crises. Donc, il y a problème que tiabu. Il y a problème kaya wakati hindu wana hatu warifotu hao helinu. Ya manake mduangalia wana wenji wa wana ikao raha kwa jatimu maarifa, manufaa maarifa ya ukaya washinde wa rumie ya akili ya hao. Yekamdongalia wenji warumia wale drogo walirumia wao walo hata walo makulsharo walo bonze wao tilwa ulo wao tilwa walirumia wao tilwa ulo wana walihuzao ngwa tata yao ma patron ngwa tata yao shawo wana hatu walo atiti do influence wao wanjia mwana drogo nema nazijiri huu dezilana mwabiani pia martaba rayabalia Komori jahun parce que ribalia harumemba bikao na observe ngazija nzwani maori mwali hamwa heli na observe ye martaba ya hahe ranzi 2004 na njia Faransa tabaha tabaranzi 2004 na taona basamba bina naona nembabi naishia ne heli na kauishia avant wana wazalo ban heli wako jirozone ngabo yani ye base de négligence parce que handani de négligence ngar négligence wana haku donc ngamjo sami bay for zambe ru som sutunu dingwe ngar négligé wana wazalo hunu rifavoriser wana wazalo hula. Oui c'est vrai rija hasba gunda charger za wasaya hunu halafu zihabaringa zibira oje heliri do hatari wa négligé ngar libo hadima par mois abraham to da hamomnuf ngolibo hadima par mois ngo paro nkado ndaru paru mwa u resolve problemu ndaru za mwizi mzima koma heli ufanya ongo joko fanyaje aloke ongo liwa hazima mwizi mzima ngo liwa hazima utulibwa nkado donc ngo néglige le dahola haho na bala wewe kutuelewa ukana wakati wa néglige wana haho ne mrumsha haho wabango endo ba wala le mwana wana mshahonge Komori ngumangalio vala baho ye mwana mshwaho ya lolani mndwa jina mkomori baho amada ha neglijo wana na shwaho ni mwana mshwaho ya borili hasara bure parce que en fin de compte son tipi ngari gar perdeu parce que yengebu alola wazaya kuji concentre huangalia mzazaho na mbaba no anaho vahe ujolole mwana mshwaho
haji concentre yafanya pareil kada joka Sullivan yezabili ketina maana ujuhe wambe hauri juhe heli naelewa rambe ngarangalia wala walokomori operili ya hoa nuwaloho ulo msomo yengo tongoza ya mwana ulo haruma mtia ulo na msomo kutumdunza ya somo msomo ula ya jo ubalia ya sihaho masiwani shango mneglige bahari ngwanzo usomise wala ikawa msomo hahe haruma international kona ka urekonese wa bahanu wala tena ikaha hundwe baki hula kujukanza umrowe ujahunu ya jaso miehunu shahuranti mimi taba huranti yabongo jo mruna sami helina bao ba tira ujohamba helini roji zabari hini to johamba helini roji dokaya kunti taha titahaze taratibu za malezi kao mwana wa 6 mwana wa 7 mwana wa 8 mwana wa 11 hakushindi gojoka unelezaje yawe malezi ufanya sandai hate mwana wa 11 ya kushinda hate mwana wa 12 ya kushinda hate mwana wa 14 ya kushinda yabo yode mbabi naona tiono kaya mimi watunjwa wa jovanu esheleke mlwanzo ne sulte mimi tikawiye shi Marseille on hona kaya ranzi 2004 Marseille. Donc après j'ai tout vu. Et encore pas que ça. Tika ufanya hazi ya kesi Marseille mamagazi. Yode hazi yangu kufanya ni malaenda. Donc yaponga mjuo zinchi. Demana leo na mbukana kuna ujua bo mwana ma unambekaya kufunguka mwana ho malezi hakutunde mwanaho hahushindi 11 maha 10 muja haushindi maha 8 haushindi maha 7 haushindi maha 14 haushindi yakumlele wakati hindi alor kumlele wakati hindi wakati kao ufanya kama mwana wa 11 hakushindi yabo wewe wawe kujatobidi utomzaya dozhanda oui ekakutirewe haushindi abo kujabidi umzaye monti abo kujabidi umzaye on fait pas des enfants juste pour avoir des enfants il faut bannir ça helina mwambiani na msamini je vais être direct ona garto wa msuturi utowa abangara boze kweli mwana wa wita ngutrene bonze haruma onfumo ngutrene bonti lundi masihungo murobonti wakati hindi mardi masihungo murobonti mercredi masihungo murobonti vendredi katila kainu dimashaini sikuto murobonti wakati hindi nambie neleze basi sana nielewe hata mtushinda naelewa mwana uloli koli rahauti étudiant rahauti au lycée wahundu taratibu hindi hata hubiti hata haroha il faut le jua ka franchement yemba hindu raihunda doana wana donc ikakarja fanya taratibu ya ukoana wanu kwa harumantika ngabo msomo wasoma shari hafili haribe wandu Senegal riba hafiliha ili ribe wandu Egypt rihafiliha ili ribe wandu tiji dahubi wede wasome wana walokomori na bori walopanu riwa négligé ya pose mpuda Mwenyezi Mungu adodo remade zinuizo parce que mwana wakaja kudemande kaja kusuplia umzae mana hindu jujo ambaka ya mwana wa veta haushindi oui je amjolile na mimi nawe sababu zevuza hatu ramlile hata mahashirini amjolila forcément da mimi nawe yaka unambia kaya ya mwana wa 21 wa 22 wa 23 hakushindi na tulila pamoja she mwana raha yakajalo college raha kajalo lycée
hato kushinda dahi wa ho laisser passer ngujoda honeka ngwanzo da huni yaho wewe ulivyonuwa ye wewe ulivyo ngujweka ane no ngabo za jiri de mana wanaofanya hili utosubuti wa zamba kutusubuti wa zamba parce que ngorengo ila mbabi wafanya hazi mtujua reka ufanya hazi reka ne ba salaire yaho reka de ba location da hayni hundao hurumile ulo komori hudi waze ulo hun yewa wengo ishiyo yazala komori yanzo iPhone 10 ngutaha dernier iPhone ngutaha dernier Samsung ngojo yazala iho zifanywa riti kani matanzi na ramidane zikweli ye mwana yazala komori abasa ulo na 16 ans 14 ans 15 ans ngwanzo dernier iPhone yarumi vahewo la ulohunu ngofikiri kutokanza inde ngwanzo peranka bashande ifo yaiona la tele ifo 200 euros ibe kwa komori vite na ribehe na haraka ribehe shabala yeye abasabwa jazero mpwengo wa konti boro mpwe mo place publique wakati yakawambia wafanye barua kwa tushinda waifanya na bala ni wakati ngomba pesa rodo alivyo kole hariko la jihula na bale ulo hunu haparatama hajoda honi hahundu mkata dipe ani de mikata dipe ya Aldina Alideli ila nge konjole wao alafu rende ritoa wakati mwambie ne secret rende ritoa kole jilateri ritia harumwa ye furu rifanya yabo kejabidi mrudi mwi konjele encore et pourtant ngabondo ko de harenge majunia wajato ko jira tara bala sheshe hula warangwa ko dovira bala orenga ohi no ula ko jafanywa helilo ula kufanywa ukaya udekongele wa urando ajize kutina droit ya urekongele kutina droit donc mwana hao nozila hasibonti vahe wala ya ngami ya mdundu ya lalelo ne 20 à 22 ans 23 ans hamike 50 euros da hamale quartier ngumiko 50 euros hamba ndenge prends-moi une boisson et mwana hede harenge boisson ba heka hambike boisson kumambuka ya garde la monnaie wala mwana ha garde monnaie handani hamfanya hela kadwa bibi ba heka ndo tumabaka tu veux être comme moi hein wanzo kama madame ndo mapesa bure warumia basi aike wanzo donda mke ofisi no hulaza kabanje mano sabanu wana wantuka ngo walibwa mapesa ya ukaya wajo shinda wafanye mbarungo zinuka ofisi na magdo na nkaba na nguo de bahindu yetungo angamiza shanti ko ndo nanki ba hambo ngo yasaya donc ye mwana wakati la yarenge la monnaie la hende hata habitué haba kana banungo johunda menjira hani na yoke utoja usohimabo udo utoja uhimabo ekawana ye polisi biri urambi yabo sayongo johunda 50 euros yo oui afanye geta 150 euros hadi ajamba ikango cha 200 euros par mois ha 300 euros 400 euros ababa hange bidi udo bela mbabi wala huza ulikoli yonde helizi bira parce que wana wamanga wanariwa za manga ngaru wana neglige hao wana wahasiba mundu wana ikao ngwao komasiwani ngaranzo rike sisi deriwa hauze lekoli za homijini hatu sisi deriwa hauze plasi za homijini hatu sisi deriwa hao yemisihiri yo sodaka yo se normal yo de bahindu ikao ibidi rifanye ngaranzo riwa herifanye zenzia za homijini hatu na sisi serikali izonzo ngozo tipia Radika warede raloze mijomba raloze medabari raloze yo wana uma hatu hula Zinongo zonzo tipia mtu mzima kujoka uzishinda ngujoka uzishinda dahu mtu mzima kana uzishinda ngani mwambie ni hadisi yani husumi antu kwa beba hangu yeke mwizi mzima tiparo tamba ngabwandu wararuondo dahoni mjini hatu yabo mi ukana stressi hata wati mtango mwinji yo mahala njoka hunda abo wawandwa raru abo tihana mitsango yo ndwa ili yabo ngianzoni kane yo yabo yo mwizi wa kamili wa salary njoka hunda mwezi mzima mtongo mabeni babi
n'en parle plus. Okay? Ngamjuka uparo na bilo kaya haba nubwa kama jilisi mahala kadhalika ubidi refuvu kadhange bidi ujane mbabe yaho. Ndudini paro. Bandrika hanzari behe mapesa ni rafanya likweli yako be. Halafuri ukaiza 50 euro ngazozi behe. Abanu ikabidi ya melioro mwenje. Waho mjini. Wanama wangazijo, wanama wanzuani, wanama umwali, wanama maore. Ngasi haruma ikoza shilo isi zero. Wakati ndizo kauangaliwa wana hatu. Wakati ka usikarza mwana mzima. Wigaza bondo usikarza mwana mzima. Yende haruma magaze. Wabengure ngotri koza ki aniza ki klasi, mswambaza ki klasi mwana josubuti avaye barano kameme. Unaona watorenga n'importe quoi uvaze mwana yende likole de disante na ingujoro holi kole nzahe. No? Izo pia ngasikonte. Ekanga nini? Ngaona wanaorarwa wani mwanzo urenge wana t-shirt na toba 25. Kure nani mndu mzima. Ai ni mndu mzima. Yo 100 euro. Kabo 25 ça fait 50, 25 ça fait na bala katoka uranga uko una hamasi uhenda abo 100 euro saende. Tafalika ke uwarengeni mndu mbili. Izo leza moins cher. Ekanga wanzo wakulieza marque ngabidi wende wakati wa soldu joshinda kule ya 50 euro na triko 50 euro mwana abongo jumhuranga hapuha mwe soldu mbosenge mwe 50 halafu na maisha ya liyo abasa yasimikinge shindo ifanye habari hizo yasimikinge shindo ifanye habari hizo pia donc nga hakika ya Mungu nyuduka ujabani yande na jandeye shari neglige wana raza ya Faransa riwa neglige bahata imatundi bahata malezi karti ya fanya hasibabu garamba ukangaranzo dari za mdardeni Komori garanzo ikeda sile ruteuze pare rujireme yede hata nganzo ikenda sisi donrwa dini ratimu harisi tiwa dini ratimu ke kadabeshe ya Jibrilu 500 euro izo zedi hata zijia Marseille yabo waza hatu kwa tangani hao werenga mapesa wewaza harumala tele wadwaza helini haya yo 500 euro yende wazaze wa tijimra kadha wandu wazaze wa mra kadha wa unjilia miliero wa unjilia 5000 wa unjilia 6000 on va comme ça et ben si on fanya mapesa si on fanya mapesa tarulole mapesa opia yanu ngari hondoda hata shindo unjile mapesa donka o mafundi wa tumi wanu akawa mba mafundi matumi waja watume shao kwa jaka uja somise dini ya Mwenyezi Mungu wakauja watume a travers ya dini ya Mwenyezi Mungu abasa ngondo mndu waishio zibira wabasaga ndio mndu arenge wa 10000 zimajana kume ta travailler combien de temps pour unjilie zimajana kume la uzirenge uzinke mndu Komori nguto jangamiza ngarsongo jangamiza wasi hawasi ngarsongo jangamiza hawasi hasibabu Henry hasibabu kiburi parce que ni mndu mwanzo ya Johnny Serahani mwananya haini mndu mwanzo ya mbeka ya mimi haini za haja mimi matifanya na bala ya kufanya Henry fanya hizo joshinda mwanadamu fanya hizo joshinda mais surtout haini utoka ushinda ufanye tendeze mwana wazaya en premier leo usiku mada leo na katiba ni vumbo wana wa Marseille ikaubidi ni honore wazazi wa Marseille ikaubidi ni honore tena ya sababu Henry ngona poinzima wa iraisi ngamjo wazaze wa Marseille washindi wahifadhi wana hao wanawashi wa Marseille washindi wahifadhi abodo bahanu waja watunga mitango ya mitango hiyo ya urema nyikumbi
ya bwana hao wanawashe ngo ukuranka mzaze quelque soit ganzo bare me ukumbi shema nanso joka ujawa honore hinri dabo ukaya kuna ujua uhifadhi mwana mzima urenti mzima kuna ujua parce que heli wafanya ili wahifadhi wa wanawashe shaitongesa ngangamiza o wanaume parce que tabati utundi ngobaliwe mwanamshe mwenzanyo ukumbini shabale mwanamme hatrene hula waeche katina utundi monti bili maintenant tujuko ujua na honoro wazaze wa Marseille. Je suis reconnaissante de tout ce qu'ils ont fait parce que wanawashe ngabondo hata babasha mzima ndolani. C'est vrai ça ndolanga ziminya haraka au moins ngwane wengwa ukaya on va faire le kumbi. Il faut faire le kumbi d'abord. Il faut rien faire avant de faire le kumbi. Yo de leçons ikao parce que ngwa onao wadazao ngwa wanika mitangwe datange wala wavaze magauni ya mademoiselle d'honneur wafanya washindi wajikreie ani histoire ikao nge epargne wanawashe haruma watende haruma mundu mungu sha itongesa wanaume ngwangamia haini ukumbi ulo haini samedi ngabanzo bakezi nkubi sita bwana ma wananyasi wadamu mzima karna ushindana karavi radimite rakantira hadisi radimite ka ngabonyi kumbi yabona nardo fanya mane majlisi nafanya ni majlisi parce que muone wabala wao ya majlisi hao wende hata basa ni kwa controleo ya majlisi ngo nkiwa ya majlisi chakwa tutofanya majlisi haini dimashi chakwa mbokaya ema dimashi kadha ngarjo mkamji kadha wende wareme majlisi ba hiyo program ya malezi shaha ni usiku ni kumbi sita on sanfu wala kaze kumbi wala kazo wa minti na kuwa mimi hapo bahi lotoka wala haringure kabati utundo mananya no namkeravi baka kabati ndongo sojojo kufanya utundi ngorilo Marseille narionane kaya zenye kubingi zondaro nari programme haini samedi ritishilizeni kumbibili haurtishilizeni rar narna ni mranke ya samedi ha narinke waile samedi jao shaukaya mashuhuli aini samedi hata mwezi wa Idil Hajj unu hale kama ngufanya nongo mngu controle kaya mwezi wa Idil Hajj ngoto kani sant sundai wandu ko joko hende Hajj sundai ili wandu watire mengoma ili wandu watu haruma fanya dini haruma utubia haruma swala omwizi unu mwana mkomori kaja ka usubuti ya disa tadhalika ndongoza bali tadhalika ndongoza no hizo kazi ka ufanyishiha wanangalia haruma ikaendini ngaronzo fanya mashuhuli anarangalie esheleke mashuli yao yatujo mwezi wa Idil Hajj ba hizo kazi rende haba sainu mnduko baba Hajj na bala mndungo shanzani nguzino bala baba hango mainguni umva comme ça ya bunga mwanzo Mwenyezi Mungu atireme buda ngamwanza Mwenyezi Mungu atireme buda shana lillahi na reje ibepokea hale keja kambi haku nsuo na taratibu ya mwanadamu ya tuko humbe ba mzinga bano abasa njwene ne wandu ko heji ba nende shanzane na dozina abo ngo jongo lava dahar mimi to lava ekaukaza mashuhudi na wandu ko heji ngo sujudi yao no edajize ribahize mihaji hatu kwa tudongo ko wasuli hango ko fia hiyo wao ngo nzorelera nje haruma la sali rido zina badi miziki tishandabo ngo John Sami hishapo nlabe kena zalona we shantina huja emba biyo minga misir amisir ukantina huja donc yo tena yo itongesa
ngarema uzembuda ngari onisi wao hamade helia zamba nganyaze example yabo shaka mzioni ngamikoni ya miracle ya Mwenyezi Mungu ndio yabo olio ya uona ukayaze ngo modo ununganedo na inde maana nilo jau kartona heli zilabo mguju wi Mwenyezi Mungu pia hatozi umba pia rezanje marezambi ebana ndo utongo shwazise udungeze zatumba mpaka na bori roharuma culture roharuma antika waribailila culture ya hatu waribailila kutumu ya hatu waribailila religion ya hatu ile habari songo jari riwari zabari riwari yao zabari to histe kwa nukaja katungolewe mashuhudi rarenga maranti ya mizia kawo umuzi wa afanya hetu mungo jona wandu kwa hulango atongwa ba ngo prepare ushojo ka hulane miswalane misihiri bahewa Komori ngarendo bio haraka rifanye mashughuli raha tumejaja na rude mbabi dingoni sijo momba ni rude mbabi dingoni parce que ngarendo hule ridiwaza pia heli ya hatu tile helinu heli zibirawa inu insile heli ya hatu insile heli ya hatu hata ya heli ya hatu miminga mwasheloyo amosheloyo basi ila 2016 au 2017 kaza rifanye torabu ya Genesi ho Marseille bari watu subuti hari ngondo afanye mwizi wa idiri hejimu torabu samba ngamjoni wani France sheka kamja himedi mwizi wa idiri hejimu watimu karna ure matorabu woko doremi wa torabu isufi ujempoze wala pizza one day hata mabeni yangu chende wavia stenda jonda ngoza ngombe shota banno kartufanya zukaziredo njaparo ziona zinazalo tilelesha Komori huwa Komori njaparo ona stabia zinvana njaparona no kwa vasa hizo zontipia ziriwarilwa zineba tihindu yatsumu kajawa hiya hisa wandu kwa jawa hiwa hisa estati zembio mashuhuli no wandu jombizwa na hao wandu ware taratibisha warengo usiku wala dhimu wandu wafanya ye feti ya hao ya mariage shati mpaka hata mjombize mwana balanga mbezora kama gamusigani na nyando gamsiganyuna nyando ko Mwenyezi Mungu de ugo Mungu Mwenyezi Mungu de mbani Mwenyezi Mungu de umboni ekaka mtumstehi utojirudie mboheni hau ya mtenia ati ndo mazibata nido na hadisi mwanadamu utushukuria hizo Mwenyezi Mungu ya mba hizo Mwenyezi Mungu ya mnikao shaya nzo zinjira na bala ekalewo mimi ngamivanu ngamnganye miliero ngananzo ndrumie 3000 ani ngamipreni weno ndrumie 3000 Mwenyezi Mungu ataze miliero zile ani ba ujozi toa sina uzihunda gutu jontama mashakatazi to yuhama yusawa odo na komo mimi ngamasholoyo Komori wahamoyo ngwangwa dola $10 ça veut dire où jau le mrushe eliza kavira le mrushe tout va bien et tu abili honi halisa mnazibwata kuranti wala mrushe bali baba za disabala wala ye defetia huya disabala kuna ujua wakati zemalizila za hisa kuna ujua kusa hukombara shetani jitonasa hukombara kuna kausubuti urejei wala wa mabandone na iho wahenda tena kujahunda zila wala yakahunika nesibira hahe yakahufanyia bali wangamia bali wewe yale hali mwanadamu ya kuangamia bahio wa Komori watatu urido waishia wehamba kandola $10 hani bahanu kwa suja baraka na hani bahanu kwa jabaraka mrianza yaite shonga wala bahi
Vala bahi usahangamia. Ngoju hela hata ngoto joji urama defeti. Ikamrong kwa baraka. Ikawandu kwa baraka. Wandu himida Mwenyezi Mungu. Wandu wa izingara mionomi. Bahina mkiradhi. Haini mwana msho uzaya. Ndio nitode nami. Haini mwana msho uzaya. Ulo na mwana harumwentinu na mkeradhi ya mzingare hama dhahabu na mkeradhi rimzingare mwana huo hama dhahabu. Mjosa nibe telefoni yangu ngede charge hao mjosa ni